Aprangsi KARDOM kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame lapen pini abang kenili nali tuma fan Assam special TET rizala puthak selabangso video long nang than pachini ponikpo lapen klarda kala mangke kai kia so nali tum labangso video arlosi thekpon long ikpo lapen nali tum jong si labangso YouTube channel long anta subscribe krelang pulte kaching hon pe subscribe ikon lapen adung hes tame belarjan thekloi hodak tame nali tum ber pon ikdenon lalo pulte monon pitnili ajada sonle labangso YouTube channel long upload tame nali tum mobile long an notification nali pen nali tum berita kelong da prang ya fano la pen nali tum jong sining hang pul de la bang so video description along stamini li telegram channel aling do hala bang so aling long ber pen nali tum nang join dun iktami odak stamin nali tum la youtube long li aprang nali tum hodak telegram channel long stambe information mate notice arlo bang nali jamtang hostame Assam server शिक्षा अभियान मिशन hin penstami Assam 6 schedule TET labangso PAKLANG paklang pon iglo ason da taxi chirang baksa lapen Kokorazar Udalguri Karbi long West Karbi long Dima so lai hui along pen along paklang pon iglo lapen hala suhut penaan kitok dun tum ta du tahai pumine lapen du tahai nasinon pini chithan dam pu bangke la bangso result TET result la puthasi nili nali tum hanan than pechini pon ikpo aprang sinali tum thek ponlong ige name of department bangke Department of Education Assam la name of organization bang Assam Server Shiksha Abhijan name of exam bangke Assam special TET 6 schedule TET lo lapen category of exam bangke lower primary lapen upper primary atuma fano type of exam bang written exam lapen date of exam bang kedam tang April 30 2023 aporsi lahala bangso hotsi exam bangke en ponno lapen number of papers bang dak hini papers do ingsi bangke lower primary lapen ingsi bangke upper primary paper 1 paper 2 sida en ponno lapen kadu kave pen candidates bangke dak 48,394 an candidate do ponno lason thak taksi paper 1 nong mate lower primary along stame 25,041 candidate bangke tok dun iglo lapen paper 2 along bangke 23,353 candidate atum tokpon iglo lapen on bange jethan ponanang labang so result komantu si kelong zima mate ki pizima lapen koson si kelang nengima la son thak thak sinali tum labang so YouTube channel on ko homri milang pulte kaching hon pen subscribe ikta lapen adung hes tame bell arjan thekloi hodak tame ber pon igdeno lapen videos tame nali tum ko an ma share un sharing on lason tak tak sedang nali tum screen alang putar tek pon long topo dak special TET result declaration date bangke to be updated later lapen TET mark sheet release data to be updated later nali tum labang so video long si tek pon long ikpo command to date ma lapen nali tum result kachelang dam ningin labang ke nali tum la official website long dam pen stamen nali tum result bang lang dam ikmelo kali pulte nali tum labang so video description long stame link long pon ikpo kali pulte nali tum labang so article long wang pen stame link long pon ikpo lapen hodak nali tum labang so article long wang lo pulte dak hini option loi ingsi bangke UP lapen ingsi bangke LP UP mate upper primary lapen LP pulote la lower primary la hini link long ikpo result link labang so link nali tum LP kalte UP long ber igol lapen nali tum atheng no official hodak page chingpu ikpo result page halabang so result kechelang nai along bang kenali tum application number kalte username password lai ho nali tum ber nang po lapenda nali tum login nang po login pendat te nali tum halabang so mark sheet mate result bang kenali tum download pon ikme po lason dak thak sidak Assam TET result date banon lang pon na exam ke tok bang ke 30 April 2023 on si dak tok pon iglo lason si non date ni linang than pon ikpo important date of Assam 6 schedule TET result date long bang result date labang ke 15 June labang so chiklo 15 June si result bang paklang pon ikpo lapen date of mark sheet release tada 15 June no lapen release notification date bang dak 12 June 2023 hotsi arnisi patumi arnisi dak release pon iglo lapen ali tum labang so article long wang lo pulote ilina paklang pon tu ikpo dia ikta dak asap so la H a picture bang dokok se nali tum la aber an bang thebong le dal dak la son lo nali tum
15 ni wang lo pul nani tum dak available daga link long pon ikpo la 15 January ni si UP la pen LP atum han stame dak long pon ikpo la pen direct download marksit ta stame nani tum dak pen download pon ik long po la pen official notification ni nali tum han asap so pathiek pen piklang pon ni phan ni libor I pon ikpo la pen nali tum advert direct public notice mate notice alo bangla son helo nali tum screen along thek pon long ikpo labang hello notice ke notice along ke tokloson lo dak public notice the result of a special TET LP lapen UP 6 scheduled areas of Assam 2023 examination held on 30 April ahorsi dak tokpon iglo result bangke lasi dia ekta exam bangke lapen non result date bangke dak nalitum la screen along thek ponang po result date bangke 11 AM 15 June 2023 si da pipon ikpo la penalitum la hini a website along nalitum dam pen stame nalitum a result bang ke dak pen lang dam ik mepo lalo la penili la bang sun notice stame telegram channel long stame nili senik elo nalitum dak pen dam pen lang dam ik tamelo la se pini a video long bang nili la sort notification nalitum phana one pig lo la bang so information la se asonson a video nalitum kilang long very upon pulote nalitum labang so YouTube channel bang subscribe ikon lepen video kan master on nalitum share go Karbi long arat atum tapina an ke tok don atum do tahaim ne lasi alang litum apor lapen karju long litum do tahaim ne chiton tetum lasi kachin ne tum do tahai lang mine lasi nalitum labang so video bang kan master on share go lasi pinia video la mani la pathek pen short notice mate short information ali tum phana one p bangkel answer lo la sipina puthot ka prek a video long chitong thunang tang do me thak me kadu ka ve Karbi 3.0 YouTube channel long kelang ra do an phans tami nilhin pen kardom